da naprave pokrivanje, kaže, pa se vidiš štrajkovi. Iglo Stragi Brekera go šalitu, naravno. Znači, dobrodošli. Većina vas je prvi put u regionalnom centru, je tako? Nadam se da ste imali prilike da vidite kako to sve skupo izgleda. Ako i niste, imat ćete prilike tokom pauze. Znači, odnosno, vaši voditelji, podatke o njima imate u materijalu koji se dobija, znači nema potrebe da ih posebno predstavljam. Temu ste također vidjeli. Niste u istini još svi došli koji su se prijavili za današnji seminar, ali to svakako neće smetati da vi radite onako kako smo to zamislili. Satnica je tako kakva je, naravno, kao i sve drugo, nije nemoguće da se promeni, znači usklađivat ćemo je sa onim kako rad bude tekao, znači vi ćete to sa vašim voditeljima da usaglašavate, ja vam želim uspešan rad, mi smo tu, ova naša mala ekipa, da vam pomognemo u svemu što je potrebno, i vaši voditelji, i evo još jedan da vas pozdravim i da vam poželim da sve potekne kako valja. Da je već bolje. Hoćemo i mi sad ovdje. Gde vi želite, vi ste komandantni parada. Dobro, onda i zvanično, dobar dan. Ja sam Milica Brstina-Kočiš, pedagog sam po struci i zvanje porodičnog savjetnika. Radim u savjetovalištu za brak i porodicu u Novom Sadu i jedan sam od autora ovog programa. Inače, 6-7 godina radimo još jedan program, to je Azbuka saradnje škole i porodice. Sa koleginicama radim Sigurnu školu Živimo bez nasilja, mentor sam UNICEF-ove škole bez nasilja i tako nešto svašta. Znači, 15 godina sam radila u obrazovanju i sad sam 5 godina u socijalnoj zaštiti. I sad ovo ne mora se snima, jer kažem, menjala sam jednu sirotinju za drugu. To je što je. Ja ću biti nešto kraći, pošto ste iz priloženog čuli ko vodi glavnu reč u našoj kući i ko ima šta da kažem. Ja sam Jovan, psiholog po struci, 10 godina u prosveti, 10 godina u socijalnoj zaštiti i samo bih da kažem, kao što koleginica rekla supruga, da smo već dugo u ovoj priči i obišli smo zaista puno gradova u Srbiji. I ono što mogu da kažem, sad u zadnje vreme smo radili u više mesta gde su takođe otvoreni ovakvi regionalni centri. I možemo vam reći da je ovo zaista privilegija i za grad Smederevo i za sve prosvetne radnike koji gravitiraju po ovom području da dođu ovde i da na ovakvom jednom mestu i prostoru dobiju edukaciju i dobiju sve potrebne informacije vezane za njihov dalji profesionalni razvoj. Znači, svi regionalni centri liče jedan na drugi, ali su zaista specifični po određenim stvarima, tako da kažem da je ovo jedan od zaista lepših centara u kojima smo bili. I nadam se da ćemo danas dobro raditi i sarađivati. I sad mislite da mi pređemo tamo onaj manji deo, ja ne volim ovo formalno. Tamo ćemo raditi, znači, u 4 grupe, pa evo mi smo pripremili stolove, a vi sad se rasporedite. Kadinović, učiteljica, osnovna škola Vožda Kratić. Mirjana Petrović, gradska uprava, prosvetna inspekcija. To je kontrola da si ipak nešto rekla, nego da radimo, radim. Nemojte to da shvatite kao kontrola. Da, nismo rekli, za nas je u redu, znači da nam se obraćate sa ti po imenu, znači to je za nas potpuno okej. Evo, možete. Jelena Miletić, profesor francuskog jezika, stručni prevodilac za francuski jezik, osnovna škola Đuro Jakšić, Malović. Aljana Pajković, osnovna škola Ivana Savić, Vesna Milićević, nastavnik geografije, osnovna škola Dimitrije Darković. Goran Aleksovski, nastavnik geografije i građanskog vaspitanja, osnovna škola Idalova Ribinskog dana. Staša Damović, osnovna škola Sveti Sava, pedagog. Mirjana Đukić-Biloševac, školski psiholog, škola Olimp. Mirjana Kravić, profesor srpskog jezika, osnovna škola Sveti Sava, Ribovac. Slađana Milošević-Janković, profesor engleskog, osnovna škola dr. Jovan Cvić. Tatjana Savić, pedagog, osnovna škola Herasa Kosovo. Drago Živančević, profesor geografije i građanskog u Desko Đurač. Živić Marijana, osnovna škola Branko Datičić, Smederevo. Marija Ilić, nastavnik engleskog jezika, osnovna škola Vidograd. Nenad Stamenković, profesor fizičke kulture, osnovna škola Branko Radičevića, Bogača. Zoran Pulić, profesor tehničkog zvanja, Radinac, škola zvanja. I Vesna Madenović, osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, razred nastavnika.
Dobro, odlična grupa za početak, pošto smo različiti struka, što je uvek negde dobro i pokaže se kao kvalitet. Imamo i matematičare, i geografe, i jezičare, učitelje, pedagoge, psihologe, odlično. Ali nemamo nastavnike i profesore razredne nastave. Ovde su svi učitelji. To se nama jako svidi kad kažemo učitelj, to je to. Da, to nekako neko zvuči toplije nego kad kažemo profesor ili nastavnik razred nastave. Baš. Evo, krenut ćemo opet od tehničkih stvari, što Zavod traži od nas. To ćemo kasnije, pošto sam ja nešto propustila. Pa ću to opet posle. Znači, spisak ću vam dati na sledećoj pauzi. Znači, spisak i molit ću vas, znači,